Union, we are very sorry, pa. We are very sorry. Never say me rush na me yadi because of notifications be eba me in so. Notifications in there also. Next I was responding to. Na me kun. There was immediately me stop video na me responded to me kun. Yo. Ye nto aso. Me nua. Ye nyina ye nim se. Enema bebre na ekoso na. Eya na ye me ya. Be di kan aka se ne ba bi hwe bi. Ne wo fa ase bi hwe bi. Ne yiri bi hwe bi a. Na se be kasa amanutia no a. Omuhunu so no na kwotwe bae. De na buru bi kan bae na de aye monwere bae. Me minimu no. Ono na epaledi no ho so ye nkyara hene. Na so santini bia ni waza bia nya do abefa akofada be di na tam se. Papa we na ye fake no opaledi no ho se nkyara hene obi anko ye ni bi sa. Eni ti se bi so ye nkyara hene. Na wo susu ye so otumfo ntimi emmo enkyara obrimpo no ho no ma hene a. Enka wo ya se wa ne sei. Ka wa de so ne sei. Why na epushi u kacho se brabon tene be kasa. Why na eje okutu pa se be ye memasem. Why na kacho se be challenge the authority of Otumfo because I say Otumfo is always seeking for peace. Ye mu bisa ne ma ne mpo but ye ntimi nka ho asem. Waja sebi asumdie ya ye wura penti e na momutim betra bon tene kasa na mutim ye ne mo pe. Na kaga na court one dey season o ye wura wo lawyers. O lawyers ya sebi anya do represent Fantoma bebia. Se wura pese wo litigate na kunye bia obekọ court. O wa na eme yi wo no. Wa na wo ho time na fe na wo mfi mu. Because wo se mo ankasa sebi anya do sebi abra munim ne mo ya amamle no munim. Wo de mo ho totofo mu wi a sebi anya do sebi abra mo ye fi wi a na masa akasa obi ne pushi ye tofo. Ye wura hu ma yeah. Na Ghana a constitutional country. I always repeat this that anyama will me repeat it. But most often, I want to be mu said anya said omo madri wo fo bibire. Na one more do one must see bia be say won make it yourself. And crofo person no boom na so. Ama Ghana said anya do ntokwa eba. And crofo omo ye sabi minti minim no madri wo fom. Na yade wo madri no person mo cause problem. Omo cause problem never trouble tension. Na di mojaka guba no. Sa crofo no mum na ye wo se bo omo so bo. She ebire bi papa we betra bontere. Me minim papa kwara waye. Na ka also ye nkyara hene. Wo si agima abadu. Abro regional house of chief president. Wo na wo si mu. Edi wo wonim kan. Akotwe sika. Etimi agazete wo. Awo national house of chief. Abra wo let biele ni ho a wo gi ya. Wo di free sebi enyado. Asantema council. And that's Kumasi National Council nim. Adi ko national house of chief. Abia gazette was obutimi gazette. Eso onso Otumfo akasa until recently. Ya okasa be piemu. Onso Otumfo bi na no akasa. Mami kasa mfanchero. Mo national house of chief. Ya moto won sebi enya do sebi abrawo. Obie no obu by this time. Obie mu because of mo na mama kwan men ne ntotofi wa betena bontene. No one to be kasa chira himfo a omo represent our national house of chief. Do you know why? Because a mamre ni amane ni baby a mamre ni amane ni da. Mo fact ho na emom ensam hye kata se hye ene poye. Ena na ma nkonya bebre problems aba ho. Enkonya pia problems aba ho nyina fi national house of chief. Enkonya bebre ne se kan chie ne maso chie ene dede ene adesem bebre deda ho national house of chief ne create ni na. Because enwuma ya appoint wo so omunye no committee no national house of chief committee no enam kwasiasem no ensemu no watanti they don't even do it. They wunya ya envelope na wunya na sika de mu oduo ne e betimi ache amongst ourselves eno na wunya wo national house of chief eno na wunya wo mo fa mamna eti no bi emu wo mo by this time. Hwe papa boy eba bontene ebe 3 months ago 4 months ago ebe kase ono ne wo fa na na kwaku eka se wo enchira
en kasantema ho bio tieni o na wonum epe omal agencies to Abron Regional House of Chief na wonim nearby in 1971 law nim asemi ko besi ni nyina mu to article 306 and article 360 e ko besi ni nyina mu e wasa asemi ho ne wafa no na niam a wo ye won kyera eniam ho semu ni mpanifo wo mu wo ani na kwa bi ni we ya matodi we ya mafafa ha we ya mayese enna enkyera key makers ennan enna abonte domhin won mo sori ye se eniam a wo ye na ebu o fa ma mpanifo wo kyera nti o matu na de so eti 1979 enna o mo ye so matu na de so eti o matu na de so enna wono na na kroku no epeja tabira asam no enna wo de ba Kumasi Traditional Council enna be pie Asante Mai Council mu enna mu ha asem no to mo hye no mu se etu no matu no efata because of the niema oye enu nti na ma ono matu na de so no matu na de so wie ye no enna wo tabira asam no enna wo de koma e fa ne say National House of Chief 1980 National House of Chief sha asem na National House of Chief sa enchira yenim nani kan wo di card ko Accra High Court 1980 Accra High Court tina asem so e kan say wo se wo be say wo pay wa legend to Abron region abra yetu wade so wo ni say atumi no na bi oso so e wo mu say politically enchira wo she Abron afo region or participate wo Abron afo region na so enchira konya anchira mamre enchira hinsie enchira hintu esha Asante Mani mu na enchira ye participate awo Kumasi Traditional Council nim ene no omuto asem ni guye to otra wa enfie bienu 1983 ene wo tabira asem no ene wo de call Abron Regional House of Chief wo de call Abron Regional House of Chief tana so no se da bi enchira de sebi anyado eye central area ne yete eye political area ne yete ya constitution ni gitum se ya wo jurisdictional matters ya bastu ho a sastu no e wo babi o no e wo o mamamle na o mamane o mo babi o mo ye eni ti sebi anyado nkyira de ye nya bako sebi e kire se wakonya e hye obi ase wo Abron Regional House of Chief ma ana hye Traditional Council bi mu ha na ye obi o tie bia participate wo Abron Regional House of Chief no obi wo baby ofiri until 1957 1960 I think that was 1966 to 90 something ete one wo musu true asam ne guye ete di mo na no wo fa ne sa true letter no wo fa no o true letter ani bre Asante Mai Traditional Council be ka true mo se ai one na be ka asam no am ye tu na de so sometimes you no paladi no ho se njira hene ai na ana obobo odi se enkrofo bi ene ka so onye sa de eti omo fa nche no na yewura se bi sa tam na yewura na poku ane ho ene omo se tru asam ne to kyereye ti o omo tru asam ne to kyere ene wo tabira asam no 1983 ho ara ene wo call National House of Chief the National House of Chief wo ha no asa to letter and what letter no be say come National House of Chief say ai asam no kwa no o ya tu ono ne fo wono na na kwaku no 1983 ya tu ne fo enti tu ne fo no nti no ai on pesa api no kro me ye bio waja api no and was that tabra asam ne bio no de call was that call api court and api court e wakra e hwa asam no mo sa na wo sem a wo keke ya no adwe bi ele nim because enchira e wo mo se enchira no Abron Regional ni mu or participate wo Abron Regional House of Chief na so enchira have no connection no historical background e wo Abron sem bia mu say then obi ya Bruni a enchira kan e bia so yenim say on records historical connection on records and everything enchira wo kan Asante Mai Council enchira konya sha Asante Mai Council mu ti say ya tu ade so Asante Mai Council api hanu mapi court hanu ntimi nya wo we ezasa ya accept the customary law and the norms no ya jitu the practices when used you know ya jitu as a constitution eti ya tu ade so you don't even have the right obi ya tu ade so wonya right say wo sabe ya pi di ma pi kwa bra
what's a first series of episode the mu and almost said to us 2 years. And what Paladin was and trying to 1984. And now Kingmakers one child. Aba boy you ramani ese. Akwa gusu tuntop empradiedi. Ese sa niema one child. Abra judgment tag befra peacocks. Ne di asem no ye wura die wi. What to was what was dia ko. What they call regional house of chief. Yes enchira. Wo ya sanche my council mu. If you pity pepe. It will to me because of any historical fact. You bet me a so the idea. What the best call High Court, ye boatia. What the best call National House of Chief, National House of Chief, a boatia. And I was at temporary command, a peacock, not peacock to us in the good, not dismissed case in 1983. 1984, Anna, Kingmakers a one child, or money, a one ten dominion. As I never told him, say, what Paladun creative problems. I don't want to put on my for a creative problems or chrome ho. I'm a nurse, Sabia, Sabia, Big Pia, your bassa now, bone to who creative problems. It's 1 year with a man, Kingmakers no pine. And you want a Dominic Quincy, a Bonte Domino, and your acting president of Montreal Traditional Council. Ebi also, what's up more pine? So we see and Tracunya, and we see and Tracunya. And only the reference. Papa ya to we said offer no offer near to na dear so. Wabaka ye. Just say in Ghana constitution, what do you mean country at Sabia Nyado? A jurisdictional power biase. Me wa regi we munti. Me be say you pay allegiance to any regional house of chief. You participating regional house of chief. You participating by say ye show central recognition. E wa banu ni media wodi. E wa mpeso biaso. To appear all rigid be able, who elevate you as parliament, I was so participating, send your bell to me a ban, at least I was so. Participation is a bad register with thee. No, ban, I am for cry every time politically. You are more rigid, more betting no more deals also in terms of development. But traditional, a baby to me. So I say, baby, I can you and a baby, I didn't be free back. No 2 for nephew, or 2 for nephew what? What will make General Supreme Court? Or not just Supreme Court? Supreme Court do not have any power, sir. What we ever say, we gazette in a gazette because it is illegal. Any illegal activity. Or 2 for few. Now, you were about Bontasana. Santima Beko Okrano. You were about boy in Korea. No person elevate to Parliament. Ntronie Kahun. Fear play Kahun. And now or no enchra. Or 2 for Brimpon and a powerful. One also come. Eti mwana santima di free mu. Yesha na nampo. Ya santima di free mu 2025. Abre beka kra na afene ko wi. Ene nyame ya dom. Santima de kokra. Ene ye na chief fefe. Ya chaso ofofro beba. Ofofro nyamai. Wa betina bontene. Obi ene onkontokwa. Obi enim wo disrespect o tumfo. Na wo ye ya wo sakasa no si yewura. Wo recognize se wura no. She wouldn't say chara bosom hodi. Huh? Wouldn't say Tatua a bosom. Tatua a bosom. Ya tako kubosom. Sa bosumi o ya sante ma bosom. On ne sa sante man kom. Se sebia nya de sebia bra. Ne ba enna na ayo se to na e na kokudua. Wo be wo no ba be asante hen. Sa bra no aye se wo mu bio. Ebio so sa sebia nya do sebia bra. Kukura bosom no sebia nya do. Wono so ya santema bosom. Obiele ni wo kura no anya problem. Aye wo na apale do na wo si adima bedua gazette wo di won makotua brab na National House of Chief antimi emu amamna ne amane wo mo antimi emu amamna ne amane enti ebra mo otemetem se wo mo di wudin famfiri se National House of Chief person be Supreme Court. Niyabusa say, why did you fail to investigate? See a gazette obia. And many procedures na da wono. Mo ye. Did you write a letter to Mensia to verify say onipa na so onipa no oba eba ye munye any approval letter. So afa ko so acheni wura. Said the nyam. Wanchi hine. Woni as I kodwasi ye free for any safasi ye free. Ana yasase ayi wa ma ye free for o masem amode call High Court ye busa wanchi hi osisi
na nampe ye bisa ne se wana akoso ama no wose ne bono regina ba judge o tena sem no wose what are you talking about say bono regina ba ada bono regina so akere no aye say body enti wan ko swai antre wo se da bi ya postpone asem no the judgment will come wo biele no wo be push you say bra wo na wo paledi ho obi amedi watam obi ameso umu na wo betra bonti so be disrespect otumfo because otumfo have choose peace over there as I said asante man e me libre otumfo have choose peace so bia betima no ope it was so sorry be kasa bi because o master Adwumabadu was se bra bonti be kasa na be disrespect otumfo na se bia nya donkora ya bi nkanya sa na ye toro bi emu oya se papa ni mo nyamfo ti se onyansa ebi no wutirim so otumfo no wo ko Supreme Court papa adie be pa na wo di be wili otumfo enchira eya santima kunya na nya santima kunya enchira esai de ma otumfo na enso ama otumfo enchira e ka santima wo na se nka santima ho ti so otumfo so wo tie na ni bre no wo ti se de otumfo poku are ye wo no wo ya wo fa na kwaku no ya ebo ne dabo etu na de so a wonam braga no so otumfo so wo de wo ko Supreme Court a krat officer ko gazette na Adwumabadu gazette ma no e betima sustain by law by tradition by custom in fact e wi asi ni pe ni mu nyansa eni pa dwunu mu no wo kura wo so kura gazette no wo ya mu hwie wo si ama gazette ho obi asante ni bia mbefa o meka but wo ya mu hwie wo mom no abetra bonte beto ayampia and I okay say and Adwumabadu the president of the regional house of chiefs say otimi bo e man na obeso na konya so busa ho say by law by tradition by custom so to force wo yet say Adwumabadu ye bia adie na ma wo dwene say Adwumabadu wo betimi e compete otumfo inani extent kura and social media thing by law by custom akonya bay and otumfo one pan man here by custom, by tradition, by history, and yanidia. Akonya de wayene. Akonya ni wayene wo pun region. Hwe obi biele no obetime intimidate obi na otumfo se bia nya do e na ono achu su peace. Na santima anya mre enya kapreba se sika se emra se amamre se abakosem anamane obi biele ni ho. Me busa wo papa ya wusu wo sabia nya do ayeti ponkoso so otumfo se wo siki wo si ye be destroy wo gazette wo Supreme Court eji ya destroy na so otumfo se wo man lawyers for am here do work Supreme Court am here the National House of Chief at Supreme Court the reason why the National House of Chief everyone will pay a gazette wo no metira o metima bechere in what evidence inchira nka santema ho enchira nya santema yin enchira nso enchira santema yin enchira konya nya santema konya enchira sabia nya de sabia brawo appeal court ni Supreme Court in Manchester enchira ka santema ho wo wugina bia na ye de wahene I just want to ask Sabai critical city wo wugina bia na ne wahene ha ade National House of Chief evidence be no be ebe prove say ampa wo ko so akere wura otumfo say tu ana wonu manya approval Chief Transit Minister now approve a beer for 2 for all because answer na bega za to obi no dia ba bia konya e hyasien I was so munya letter ebi call regional house ebi call your friend say national house ebi call Chief Transit Ministry ebi besi call a friend say interior ministry e kuko other areas letter be no munya ya National House of Chief etimi approval processes no mo gazette wo etufu se so tumfo so no betwe so bra papa woni munyansa ya wo tra me nkura ni Adwumabadu e konto se betra bonte ka se otumfo ka se ai Adwumabadu na konya toja because Adwumabadu ni so otumfo mfi no Adwumabadu di time so pese what in the trouble eye no otumfo e di bre no otumfo ni munyama waji wo wiase nyina e beye nguase. And that is what Otumfo is trying to avoid. It is Otumfo so one will be called a Supreme Court now. Now what's the National House of Chiefs so aka one.
etu free so be di bem evidence be mu na di bem said regional house of chief na gazette wo emra pen na masade no kwa abre akonya no ewo wura abre kuro no ewo ba bi etena edie be mu na ka wo be wini otumfo because of own few why you tip on koso what you want na kwa na wo when they recognize apart from doma any niso kosuma when they recognize so wo any ensem hunfo bi na o maso do mudi nsem hunu ewo bro regional ebro region when na enimu wo so ye nchara ye when na enimu any na nchara jimu je ni when na enimu ha na no betra bontin so ti asema kan panyini a oye panyin kuku woni adwene ate se odumase abusua panyini woni adwene ate se odumase hima na wotofo so wonu nyina mo hamo a ewo ne supreme court nwa ne bedi bem akohwa ne nche otumfo ase aba ekwoni ka santema ho ampa supreme court ntina so pen appeal court ntina so pen high court ahodo ntina so pen money for so many times sa assassin ni kuro no ni akonya na otumfo dia na ono kwa ne so agere no na so otumfo so oba ono no obetwe manso se nchira akonya media na obi paledi no ho se nchira yi ama national house of chief gazette no a was supreme court office obedi bem ana waje ma bedu no obeti ma chere mom ne mema bobre ma dwene pesa mu go otumfo ni ma se no eno nchi na won fi mu munim afidi amosu ya beye ne saa na ni abre na ko akase na moja aka gu na wiase ya na tutu news so asante hene is creating chaos na mpesa boye santisa wo de be ho na wo de right ho and was a national house of chief gina so national house of chief mamofo sika and mama ni monyama wa hini ni nyina ekwa fom na ati bi hene emra wo yifa na akoti bi akonye wo wura ya wo historical evidence wo evidence e wura akonye wo di oso akere no na di oso akere nim se ya gazati obi so obi epade ni oso yene na matimi ade andre na so two force word national house of chief ko supreme court enchira asamena na beba how many time na Ghana amambra akrap appeal court international supreme court enchira asamso ne wo fa no obeka asasem otumfo tu na de so sa enchira hene you obeka sa no wo fa wasi ya ne wa you on kasa ntema hu bi o pay na legends to pro regional house of chief e pro regional house of chief pay legends to there otumfo na mfimo e ye customarily usages and practices and yet central body any central body ni bi hweye otumfo na mfimo na woni mu nyansa aso abetena bonte kanyi akura bi ba no bedi duatemu a obeka sa akura no na ni sade be wo kasa no wo hu se wura se ye na ye wura be kasa woni adwere woni adwere papa na no betena bonte se ho nzema na wo kana wan kasa woni mutom da bia be ka kiro nkrofo no ekwa be so se ene enchira obro region ti enchira ebono enchira anya bunu enchira ne burufo ni cheye enchira wo mo ne sa aduanafo no wonu betena ma owi ebekekere ene bro ma so ye Philippe ne wo mo ne wo ne ye not even abusia enchira na nanom ba wo be fa robom emu no mpie firi ba ye robo emu no mpie firi ba ye ene wonu nya bi kwatana sola ene bi kwatana aduane ede ana wonu ko ho na akokonkokun e won potam ho ana wonu mo sese yeso ye betena ye boso ha eti di onu benya ye bosofo no mo ti wonyo mo se ye nchare ha ye nchare ya nchare anya omudi ye bosofo mbenya ye nchare ha eti ye nchare ha no ana ya adawufo agunafo ba ye enkrofo nyina wu so mo ka so mo nchare ha ti e be kotra mo nche chi akom tete ye besina kope ba bi atena no krofo wo si esaso wo so na mo firi ne se nye krofo ya kodan wo mo kakra wo ye ka so kodan obi a e che so kotana ne nche kakra
mame na okakara tese mame entra won che kakara enye ye koda nkrofo ye omo de omo se ye nchara da bi omo se ye nchara eso omo to ye nchara omo ne koda omo ene se ye kuri ene adanchara nchara no na adanchara na ndenchara aso na se ono da nchara ba wata bote kasa ye ya dawufo eye bunofo ama mmia bi wo fafempo manson tibi kotrans ma ye nwan magunafo mo se ane akama mu de ye cha aye akanfo anyina ene bono abro ne nema ede bade ene political bro region mu na aka na ana dia na fo no mo nananum ebi ko sumja santma so bi firi kombo abetna kon echa of ye fen se fra wo no wo na aka mo asem you see empany for mo tete akonya so che monti mu nsia de ene munne se DC for the dimoso ene munne se asamene mafo ana mo sra wo mo so o mo memetim gotam mamo ene munne se mo sra asamene mafo for toilet ene munne mo ne mo guasie esa se mo to mama mre ne mama ne ene mabakose matoche na ka be bi wa no na memere mu esa se ono na frempo ma so ahu se wo akota ba bia ka to o ka de fofura ebe ni guasie ama nto obeka bi na nchira de broma so hene ne be wa ho oba wa de wo ba firi nchira eno ne oba na ofiri nchira no bosofo ni mu ono mo ye enchira nuanom ye miensa sola mansie ene nchira obia so wo ne oye obia so wo ne tumi ekura no akwa be so ne nchira enti se bi so yi ba ma be wa de me ba afede ba ma no be wa de me ba no minima busuafo nyima sa ati nyina ye firi ho adwene na munim adwene tina so ba tama to was ma aka wo titi sei wo mo tra bonte wo be ka sa asebo saane abrofo ne de o wufra mo te so munim na mudisie munim anya sa wonim sa abrofo ne de o mo de wufra mo wi na ye entrafo de ye firi robom so wonim na ye de na wufra ho so ye broni e kwa be so a wonna na ma be kose mo ma beto asanfo asase so na ya fashion no amudie no amaka se nkasa antikasa ho no bi kachi no a be ni nimu no a na mobra bebo no no konya firi hin ehe na konya asa ba kose me firi bae na fashion wudi ye de afashion no na mudi ye de wana beto na sase ne so hwanya ana wo so beto na sase ne so isa so wono na ma wo ba hima mpia bontere isa so no onim se wono bisa ache wono ade wo ma akoma nkrimofo no papa di wulemu na kwa kwa sa no kan ya tu otufo poko atu na de so hayin wa fa ankoro odo ko high court odin kuku even Brum Regional House of Chief odin kuku wade bese ko National House of Chief odin kuku wade bese ko afa say and appeal court Accra odin kuku Supreme Court judgment and tra ye run in few esi se siase otumfo se wade wo kwose opaledu mu se nchara hene wo Supreme Court papa wo fri so bedi hene wo bedi bem wo bedi bem se okase ana ajima bedu ana bese wayi wa ba paledi was bed na akunya tudwa okura de wonka ba ni bi esa wonte nanse ya na kasei after 1960 ana bebe etre ko nchara ni nsu atra no ni adade eni so nyarum yanka bi ho wanu ko school nyina asante kasa na ede kire o made yanka bi ho 1960 ya 65 ena kase wonu ma sa do ma fo no wo munum do ma drobo suma sa nyana fo no o me kasa no ana o mututu amentu tutu o mutu ntra o mukromo o me tutu kobrekum akwa ha na o me sa kasa no nyina ko spread e be eneme ezora drobo ne dia oka ebe nwa drobo die so ka mail so ka denene wa kwa wonte mo wana no wana na busuani no obi wona nano ya betra bontene ya ka asasem yetu na de so from 1979 1981 1982 1983 etimbonye kwaku ambonye yetu na de so ehe no afa nkoro
one was actual letter the command a year friend said bro National House of Chiefs said one decided by ye na ye 24 Kingmakers say one chira 24 one na no better Kingmakers say one chira any I wanted dom hene at 24 send chira anya bono for kuro and it do obeka no why sorry na one mo said you omo asum kosikadwam na asam no afedo no de ba wa say atwam ana do tu ne fu bio aman bedi san kwasa say tu na de so do tu ne fu no e was adoma elia no was akọ tu ne fu lo sa tabe asam no e na appeal court okoy no mo se na wo bibi ha wadwena na ogu ye tu wade so de di kan kra wonya right esa wo asanteman ye tu wade so wonya right so ya pi de to so mi wo de asane ko regional national house of chiefs wa wo si ane ye tu fu ati asam no kra no mo nya bunofo mo ya asantefo nti wo yi afiri ho enti wo sa de be appeal ha na ye discharge appeal no 1983 1980 na wo kadia and I refer to you ye na be say be ogbo mu no sa judge ni kotri ko be wo bon wa woni made no the ultimate filing mandamus ultimate filing I say application for execution abra case e twom owie no file application for execution sa judge for ni bi na wo kadia catch me so I spending the year fanchero catch me so I spending the year you want this to go for koku. What is yet to Nadia so wouldn't more quabontin don't form? Not cooking makers no more to say, and tuna, the Napo call and tuna, yes, one. And Nuntino Becas awesome. San and Chara, I have a cat antimawi, any a bepa legends to a broad regional house of chief. And the high court to say, you cannot pay allegiance to a broad regional house of chief, appeal court in a crack. It is not legal, it is not in any constitutional, and you quote to 1971 constitution, you know. You quote in 1971 Constitution, Article 360. Say jurisdictional wise, it's impossible. So be cremun chra. In other way, be apart from Sasante. Or two for them few. No two for so be fewer. Because of who some master 10 was here. What was so two for we yarn and the break? Na Sante. And one none say, and the political Santa political Bunway, nay to cheer Huma, nay sick Anabojagu. No tune for a BBC, no tune for a CNN, Sanamo Penno. Sanamo Penno say, and the Monyame, other countries, oversee your tune for so rebellious. Oversee and so your day, Gaddafi leadership, Sanam Pesaboye. And no namun to me, become female. Na so be film akwa film da so to for be film akwa film da na mun nsem hu na moti internet so die papa me busa just a simple question so to for so be film wado o man lawyers to akọ Supreme Court na ya siu National House of Chiefs obedi bem ade be mu na bedi bem ya be busa asa nchira o kasantema kan so na so nkasan and there is historical evidence. Yeah, proceedings, how court proceedings be the evidence fast and that's all Ghana court. Why do you have to be no? Say, you must as a child, Kunyasha Santa Marcy and as a Santa Marcy. Who bet me deny? Huh? You also send child was some more two for us on some more two for. What to mean in it? It says the first are there. No two for the few. Nana yemia. Na mo bragging na mo kura mama be crossing it internet so kasa at the street and o tin for and afena so and na onim dem make aw te some person mu ya na mo she na bufu na mo kura sefu wo ntie mu mpo na o tin for na social media onum na kura ye tun for onu social media wonim ade kura ye wosa kasakura senya anyawo se yewura nti wo recognize na konwa so pa unim wadwene wo fom papa do ma wo safu to se betra bontin yes ana ma wi no oni pakro no opo onim guase won pa wi because obia betima aka do pa kire wo mu na won pa wo si ye ya gazette mpo na to hwie ada gazette na mu nyedu still ama mu anyedu
Na ko bi a ɔsi agazete wo otumfo ntimi nya hwede se ka atra ba bi do ana sela ntimi nya bibia sela unye firi ho ase unye firi ase otumfo tata ase ne sunsum to so an because wo na wo siesa agema badu national security fatimi atra ho ade yandrem agazete wo ade gazete na nya enough otumfo te ne ba bi waka na no keke no de ka kire National House of Chiefs say o munyi wudi Enfan free registry nim enya sa de besi no se ato ntase ene e push se be kasa de odi wonim ekọ gazette o National House of wonim kasa bio Mr. Talkative they say de wa resign for being a friend say blogger na chief blogger in Doma wa resign na because otu for na no keka be kasa National House of Chiefs wonim kasa na National House of Chiefs womunim kasa ada no make kasa say otumfo ojimi ka jere say yenye obi din free registry ada omo no omo National House of Chiefs ma himfu do gugu ono omo no omo ana himfu do omo nya kase akase omba o National House of Chiefs himfu no kase akase om ada omo do omo ntimi kasa omo na wo si agata to na wo certificate no adna how adna wo so kasa saka wo de wo si agata to so otumfo betimi apagya nkyara wo so wo ye nkyara hene wo si agata to so betimi nti utimu so obi wo dada wonim dada so otumfo aka so bepagya nkyara nti wonim dada so obi wo ye otumfo bene pon na se ko bia ni wo ye otumfo bene pon a so otumfo timi pagya ye se wo antimi ampagya wo de ka wo agata to tika problem ne sai ana still a ehim onam framemu ole ye na dwuma na no keke no de kan so ye na dwuma eti die be pa na hawo ya betra bontene abeto ayampia ne ya to bi a obesun papa me de medical pa ye no macho minimum omo da so se bi obi papa na eno ana okura ni munyampa obi kun na eno na obu hu na otena ba bia obi enu ni asa because what kasam pele bebre bet me feel is as a minim se wunnim wo abakosam waka bi pen se wan kasa betena bontene e ka se ebono fo fra bowi ena nkyirafo ifiro bom wa wunnim you know wunna memma bakosam se e ba beto asan fo asase no obi no obeso fiu de ntie obi amfiu ne se obi ele ensi wo hene wunso ankyire obi a eye gazette ena wa wo si ya gazette eto pa ese abannimu eto obi aso mepia wati konko babia otufo na eka che National House of Chiefs se oni pakro pale ni ho se nkyira hen omunyi ni dim free registry nim eti ada oyem checho otufo ne ono Ghana constitution so nti ada na hawo otufo oni tumi won nkyira so ti ada na abekasa anya sa na boka ana otumi won nkyira so otufo no ko Supreme Court wa wonim se ya betete krata emeboa mo sanya mo mama enenkora eti abonteni atora mudie ni mutsem mu makaka bensem no na mutim na ye se otumfo na se tuwa bebio onu mom na ene oya sante hene isa so pass no biesi ni bia entesa na wa umudu yesai papa umudu eyesai busa won se wa umudu yesai uku na wo siasia mesi woi sabe susu yesa betimi fie na fie no me fu se mo sutumi a obi oti abonte so betumi e ba de wotumi enti me fie wo ya de wonim so betimi aye beboa that is your burden eno na ato nkoda na wo da wo na so susu yesa otumfo ka so obepede obi ohene ye o wonkyera na susu yesa otumfo ni tumi so obeye sa tia gazette wa mi aka menkasa ede na ato ntase o kasa na no be de esa so wudnim pefe ana otumfo ka so be pija nche wudnim se otumfo brempon e won kyera dada so you know eliti die na bet emra bet mi agina so gazette ni e buried rather than say uchi esika mono mwadwe na gugu mutiri mono aye se nkuto aya nane nyansa bieni se nyansa wo mo mpanimfo so suye se o problem bia gazette no is part of Ghana constitutional process
It is so serious and power yon chira here. No 2-4 chere was sent try in India. I now van court. I now for 2-4 court. And I'm waiting for a court. There be a mukasa, and I am media. I'm waiting for a court. This is what I don't get it. And an aname, Nana media, and aname pejao. As you can't prove nothing. Legal wouldn't improve Bibia. Mano keke. But legally wouldn't improve it. But legally, 2-4 prove so many things. And no co-internet is one. And chira, I bet yourself, bro, region. But there's 2 allegiance, or make I say asante. But piano betting the Akonde Ghana, I fair to say, Ghana law. Yeah, that ho. I say, be a do a Ghana anymore. Out can be a ruling piano at the Omani Supreme Court. I don't know who betting the computer 2-4. I want their bell, and my baby. From 1960 to 1969, 1971 to 92 Constitution Review, and dear now who bet me their computer 2-4 central and their bell, and my baby. Customary law bemu, traditional law bemu, legal constitutional law bemu. Cherebi. Na National House of Chief, mo, me say Ghana na bebo, ebe you, efi the mo. What me je envelope. Amrana da wono was a mu process na da wono, customary process no, ni traditional process, say na mo fa so. Mo cho letter, ade ko mentia. Ha? Eko busta otumfo say ye wura e pacho o enchira ye nya application say ye gazette nchira na sabe ye nya bin free manhia mutimi yesa moji yandre puna mu se mudu no na mo ye no konne say ye wura be hu no ma ye wi. And this is why say na mo ye so otumfo be hu no na ma ye wi. Enya asam ne nka mpanimfo pa gum woni ma sese enna munti and could you be problems or Munti? Moon National House of Chief. Say no me oh say National House of Chief have turned into a cases. I bear no man. Aman kunya because of money bread. No person in kumina and a more mad discipline and my him. I hear Pele no bidding the pen a year. Your farm money and money a council. It's one National House of Chiefs all represented. Customary laws and usages, you know. And the procedures now for some would me get a tintra or 2-4 do cocoto. War National House of Chief President. Committee, a National House of Chief. Vice President of a National House of Chief. Munina Mubetrable. Because a illegal activity in a mayan. One son kawa nutum. One son kawa no empado. Just here, Pia said the casa. And I think what I said, what's up, Gracasa Yura? Just a one. No, I saw recognize the cross or 2-4. Sebia Yada Sebia, Bra Pacho. Many a blinchina Yuran Pacho, me bobo, this ano. Many na bre, Yura. Ah, Sari, you, or 2-4 as serpent to him. Ah, as soon as I see you. Soon, what shall see be? Who are fanoi 2 na dear son, a dear na 1 year. Nano pokwa best. Adia na 1 year. Hello Mahama. Aye said Yapenko Nama represented one regional house of chief. Na Dano Satamo na yensa mampo wana no. Rollins yes what do me I'm lana man pine. We got a constitution no. I'm Rollins why because I don't know asante for any good terms. To ye na just what nepe. Me say parliament a man pine. Supreme Court a man pine. On to so take committee. Adetina so. Hello Mahama Committee 1982. So 1982, 1979, 82 now. Who of a knuckle? What you are at the National House of Jesus or not a dear Sandaba? Abra one is a great to me. What they are sending about for the Ottawa, Nantra a Asante or a Shagodin soon. 1982, not Royal City Committee. No. Somewhere August, who have won the buy. I first say it was October. Now for the buy. Committee no, Yatino, your friend say August 1982. Rollins ya, I hear for them more pin war bro reggae, Coach, now Rollins here for or ye na a Supreme Court say, ye. Parliament the Bonke say it will never be possible because he said to me no.
so be elevate abrem konwa ne wura no amma wa approval and one son go beto Alu Mahama committee 1982 ade atena so na Alu Masabra na ye wura okoyi Brazil okọ Brazil asantefo ana okọ ho eti wo ba ye letter road edanachi committee enquire ni letter na edanachi no ono say ye wura say one ma kwan na wa elevate enchira abiase ayi basa tanoso about 22 towns and one political brown region 1982 you were mapan now all elevate woman no one can get one no represent it and then national house of regional house of chief a brown regional house of chief no almost 30 reasons reason no and just say one more corporate regional house of chief no and just almost autonomous there be one go the omu ya asanteman na momuno se be ya ombe de e be represent number participate for developmental purposes and na Europe ko responding womu say na mfu se mu betimi de mo paye okay letter na mo problem mi tu kwan na maba no me responding letter no na nko na mo kan meba kan ma elevate bi na de aka no mesa ama mo ho kwan and Europe wo bo nkro ni so and wa approve ye no ocho no come awareness and the committee na Alu Mahama and no elevating enkonyawe wo dey na cheso betimi no tu fa twemago so be fi wa da be na enchira ne buno e wo dey be ye na no wangaza betina bonten wo si buno fo fi hin amowi enchira fi hin robom ana ara fi ho fi no tu fo